amoetswe ho Leihlo la Sechaba. Phirimaneng ena re tsepamisa maikutlo a rona kgweding ena ya dipalangwang. Yona inkwele hlokolosi hobane e toboketsa bohlokwa ba ho batjhatsi le ho etsa diqeto tse nepahetseng ha o nka leeto ho thibela dikotsi le ho netefatsa hore o fihla o bolokehile moo o yang. Moeti wa rona kajeno ke moedi wa RTMC e leng Simon Zwane. Ntate Zwane ha ke o amohele ho Leihlo la Sechaba. Ke a dumedisa le nna ntate. Ntate Zwane, kgwedi ya dipalangwang Afrika Borwa bohlokwa ba yona ke bofe? Bohlokwa ba yona ke bo boholo haholo hobane ke kgwedi re tlisang attention mo public transportong haholo. Wa tseba hore for transport re sebedisa difofane, diterene, di-taxi mebileng kapa le di ba bang ba sebedisa dikepe. So re batla ho tlisa attention mo ho bontsha ba hore ke difeng di-improvement tse etswang ka ho di-transport mode tseno kaofela wa tsona. Ha o tloha lehlakoreng la mebila, ana ho na le lebaka le ikgethileng hore hobaneng ho kgethuwe kgwedi ena? E teng mobileng mo re sebedisang haholo di-taxi le dibese. Jwale mono re batla ho tlisa attention hore ke eng e etsahalang ho improve hore diterene di sebetse hantle le hore di-public transport, dibese le di-taxi le tsona di sebetse hantle. Jwale kgwedi e yona hobaneng kgwedi e ka ho qolleha? Ho na le lebaka? Well, wa tseba hore mmuso o nkile qeto ya hore kgwedi le kgwedi ho be na le se etsuwang ho bontsha hore mmuso o sebetsa jwang. Jwalo ka bo ma-April ba tjhebisana ka health. Last month ka September na tjhebisana ka tourism and public service. So no case ki October ki transport month. Jwale hobaneng ho le bohlokwa ma Afrika Borwa ho keteka kgwedi ena? Ana re ka re ke hobane re sentse re atamela festive season. It build up to the festive season. Impact ke bohlokwa ka hore e mobilizer the services tsa mmuso hore di sebedisane ho improve service mo bathong. Dilemo tse kaofela ho tloha ka 2005 le ntse le sebetsa jwang le mafapha a mang a mmuso le makala a mang a mmuso a ikarabellang kapa ao le sebetsang le ona ka ho qolleha? Ya ho tloha ntse 2005 ke mo the transport minister le the MEC ba dumellana ka hore ho be na le this transport month. So ra sebedisana he mono re tshebisana hore di improvement di ka etswa di kae, mathata a mo kae, re improve jwang mo ho na le mathata teng, and then di tshebediso di improve jwang for batho kaofela ba sebedisang public transport le ba sebedisang ditsela kaofela. Jwale ha re shebe le lekala la dipalangwang RTMC mokotaba wa lona ke ofeng bakeng sa ho keteka kgwedi ena? Moko taba ha rona haholo ko bontsha innovations re di etsang ho improve service for batho. O tla tseba hore re kentse system ya hore batho ba kgone ho renewa di-vehicle licenses online. So eno bonahala batho ka nnete ba ithabetse, batho ba bangata se re tla fitlela ho 3 million se kgale since re kena lenaneo leno ka 2002. Empa hape le mo di-licensing department re kenya lenaneo le leng le etsang hore batho ba ska dula nako e telele ha o lo renewa driving license. O kgone hore o kene mo 10 minutes o tso khutlele mosebetsing. So le yona eno ya thusa haholo. And then hona le mo di learner licenses re kenya di system tse ntjha mono computerized system hore batho ba kgone ho ngola the learner's license ntle le ka le tshutshumetseng ya di-examiners kapa ya batho ba bang le manyofonyofo a ka etsahalang. Ke utlwa hantle mokotaba wa lona o le thusa jwang ho netefatsa hore molaetsa wa lona bakeng sa kgwedi ena o fihlella bakganni le baahi ba Afrika Borwa ka kakaretso? O thusa haholo hore re busane le batho directly, hape re ba bontshe hore di-improvement di etswa kae jwang and ba ka improve maphelo a bona jwang ka ho sebedisa di-service tsa mmuso o di improvang
hobane instead of o sebedise di-third parties tsa o chargeang tjhelete e ngata o kgona ho iketsetsa within o dutse ko hae o ibookela wena o renew online disk ya koloi ya hao, then re be re deliver ho wena within 3 to 5 days. So seno se bontsha batho ba se thabela haholo. Potsong ya ka e fetileng ke sa tswa bontsha molaetsa wa lona hore na lo lebisa ho bakganni le baahi ba Afrika Borwa. Empa lona ka o qolla le tsepamisitse maikutlo kae ho bona bakganni ho thibela dikotsi tsa mebileng? Ho thibela dikotsi re lebisa molaetsa rona ho bakganni, ho bapalami le bana ba taso. Re na le lesolo re letsang hona kgweding e mo N12 bo R21 mo re boneng hore ke batho ba bangata ba taso ba sentseng ba sebedisa ditsela tseno, hape dikotsi mono di ngata. So re buisana le bona hore re ka qoba jwang dikotsi tseno, hape re behile le maponesa hore a chebe hore batho ba tsela mo ho leng right teng, mo leng safe teng. Ke yona tsela re e sebedisang ho bua directly le batho, empa le ho buisana le bakganni ba dikoloi hore ha ba feta plekeng mo ho na leng o ka bang mohlomong le mekhukhu kapa ba bona ho ahilwe ba theole speed ba chebe le bona hore ha hona batho na ba tshelang tsela. Ka 30 seconds fela metsotswana e 30, boemo ba polokeho road safety mebileng bo jwang mona Afrika Borwa, re shebile boitshwaro ba bakganni le boemo ba dikotsi mebileng? Yeah, road safety ya improve hanyane mona country bane boitshwaro ba bakganni ha bo so fihlelle leveling e thabisang le batho ba tsamayang ba taso ba tsamayang ba nwele mo tseleng, ba tsamayang bosiu, ba bang ba sa apara ntho tse etsang ba bonahale hantle. Kaofela tseno di a sitisa di lidele le mo di-accidenting tse ngata-ngata tse. Ntate Zwane, ha re tshware mona mui re fetela mabenkeleng, ha re kgutla mona re tlo tswela pele ka mokgahlelo wa bobedi wa lenaneo lena. Re boetse re a amohela mmoe mokgahlelong ona wa bobedi wa lenaneo la Leihlo la Sechaba. Moedi wa ka kajeno ke moedi wa RTMC e leng Simon Zwane. Ntate Zwane, ha ke re shebe taba ena ka botebo, hobaneng ho le thata hakana ho bakganni ho hlompha melao ya mebileng? Ke mabaka a mangata-ngata. Baka la pele bakganni ba bang o nahana hore ha tlotse molao wa tsela ha no tshwarwa. La bobedi ke ba bangata ba sa tsebeng le melao eno ya tsela hobane ba rekile mangolo a bona ho kganna. So ba kganna fela ha tsebe hore o tlamehile a etseng ha o le jwang tseleng. So ke yona ntho then e ledelang hore ho be na le dikotsi tse kana tseleng. Ba bang ba na le pressure, especially ba o kganna di-trucker le di-taxi, ba na le pressure tsa di-target. So ba be sa ba tsamaya ka mabelo a sa lokelang hore ba ka tsamaya ka ona ba ska hlompha molao wa tsela. Na bakganni ba ditseba ditlamorao tsa ho kganna bohlaswa mebileng ya naha kapa mebileng ka kakaretso hore di busula jwang bophelong ba bona? Ba di tseba ntate, empa ba dumela hore di ka se etsahale ho bona. Once motho a believe hore ho nna ka se etsahale nthweno wa iketsetsa fela. Sometimes with reason ba tseba hore ha no etsahala ho nna because ba kgona hore a ka patala bribe mo tseleng and then ditlamorao tseno a ska di bona, empa ba di tseba hantle hore ke difeng ditlamorao tse ka etsahalang. Ana hona le mekgwa eo le e sebedisang ho netefatsa hore le bua le bona ka tsela e ikgethileng ho jwalo ka ke hlalosa ho netefatsa hore molaetsa wa fihla o bona hore ditlamorao tsa diketso tsa bona mebileng ke tse busule? Hona le mekgwa re e sebedisang e kenyeletsa hore re ye le mo ba sebeletsang teng, re buisana le di-owner-a,
re buisana le di-driver from moo ba sebeletsang teng. Bona kgweding e re tla be re tsamaela le di-bus depot tse ngata ho buisana le bakganni ba dibese hore ba tlameha ho itshwara jwang mebileng. So ke ntho re etsang throughout selemo le selemo. Re qala hape ba ntse ba le dikolong ho buisana le bona hore ha o le mebileng o itshwara jwang. La se ba le di-university re ya hape re ba tjhakele le mona re buisane le bona ka lenaneo la road safety. Jwale ke dintho dife Ntate Zwane tse lebisang dikotsing tse etsang ho be le dikotsi mebileng? Taba e kgolo ke boitshwaro ba bakganni. O fumana motho a kganna pula e nele, a kganna ka lebelo le leholo, and then e be le hore ya bobedi eba o sebediswa wa di-seat belt haholo mo di-taxing le dibeseng. Ha ba di sebedise batho di-seat belt, and then ha o ba le kotsi ba hlokahala. Jwale ha di-seat belt e ka be e ba thusitse hore ba ska hlokahala. And then ho na le ba bataso ba itsamaelang fela mo ba ratang le bona le yona ya contribute. Then ebe dikoloi tse sa lokelang ho ba tseleng, tse seng roadway, le tsona di na le susumetso hore ho be na le dikotsi ngata hakana mo ditseleng. Jwale taba e nngwe hape ke taba ya botawa mebileng kapa ho kganna ke tauwe ke le mokganni. Taba e le tshwenya ho lo kae? E tshwenya haholo taba eno, haholo ha o ya di-weekending le di-long weekend. Batho ba kganna ba tauwe, ba bang ba kganna di-long distance ba ka tlasa tshusumetso ya tagi. Sometimes a kganna le a tjhaketse di-provinceng a sa itlwaelang, so ha kgone le ho bona mo ho na leng di-pothole, ha o kgone le ho bona mo kgomo e keneng ka hara tsela, o kgone ho controla koloi hore ka thulana le ntho tsena. Ke bothata bo boholo haholo bona re tjhabanang le bona every weekend. Ho ba worse ha kgwedi fedile le ha ho iwa ka di-long weekend le mo le di-holiday batho ba tsamaya ba nka maeto, ho ba worse ka nako tsena. Jwale ha re kgutlele morao hanyane tabeng yana ya ho sebetsa le mafapha, o sa buile ka taba ena hore ke bothata, ke utlwisa hore ke taba e ntseng e amana le boitshwaro. Le kenyeletsa mafapha a tshwanang le social development, lefapha la ntshetsopele ya setjhaba a kenella jwang tabeng ya mofuta ona? No, sebedisana le mafapha haholo kaofela, empa haholo le the justice system, sebedisana le maponisa, sebedisana hape le di-NGOs. Na di-NGOs tsa batho ba kileng ba lemala dikotsing, le bona ba re thusa re sebedisane le bona. Na di-NGOs tse sebedisanang le bana, le bona re sebedisana le bona hore re kgone ho molaetsa o kgone ho fihla ho batswadi, ho fihle le bathong e leng bakganni. Haholo mara re tlameha ho tjhebisana taba ena ya di-pedestrian, hobane palo e kgolo ya batho ba hlokahalang tseleng ke batho ba taso. Re bona hore from ka di-weekend up to 70% ya batho ba hlokahalang mo tseleng ke batho ba taso. So re khona re na le this focused attention this month mo ditseleng, haholo mo batho ba crossang teng tsela, hore re kgone ho ba re buisane le bona, re kene ka hara metse, re buisane le bona, re sebetsane hape le batho ba community based organisation le baruti, re sebetsane le bona mono hore re bue le batho ba eso hore re ba bontshe hore tsela e ba ka crossa safe jwang, hore ha ba crossa mo ho seng safe teng, ditlamorao e ba difeng, le hore ha ba khatha infrastructure tse e behwang, defense tse behwang ka hara tsela hore ba ska ba e kenya kotsing ha ka etsa mekgweng, le hore ba ka reporta kae kaofela ntho tseno. Re buisana le bona, re ntse re raise awareness ka ntho tsena. Jwalo ka re se re buile ka tsona dikotsi tsena tsa mebileng, ho kenyeletsa le tshebediso e mpe ya tahi kapa botawa mebileng, dikotsi tsa mebileng di ama moruo wa naha jwang? Dikotsi di ama moruo wa naha haholo, hobane up to
3% ya GDP di costa 3% ya GDP, meaning at the last count 198 billion rand ya lahleha mo tseleng. I mean ka baka la dikotsi tsa tseleng. That is because the health system tlameleng ho attendwe batho ba ba limetseng dikoloi. Hona le ambulance tlameleng di tswe di lo lata di attended to the accident scene. Ho bana le di tow truck tlameleng ho ya mono, tsela ya kwalwa, batho tlameleng ba emsebetsing ba delayed. All those costs di ngata for economy. It cost about 3% ya economy. Ntate Zwane, ha re boele re tshwara mona mo re fetela mabenkeleng ha go tla mona re tlo phethela lenaneo la rona. Moire o amohela mokgahlelong ona wa boraro ebile e le wa ho qetela wa lenaneo la Leihlo la Sechaba. Ka jeno re buisana le RTMC ka bohlokwa ba kgwedi ena ya dipalangwang ka hara naha ya Afrika Borwa. Ntate Zwane, ha re tswele pele ka puisano ya rona, ke utlwile hore le sebetsa le mafapha a fapaneng, empa ha o tluwa lefapheng la mebila le sebetsa jwang ho netefatsa hore mebila e ba mebila e hantle le kenyeletsa le mafapha a kenyeletsang bosanral ho thibela dikotsi tsena? Ra sebedisana le bona bo sanral bane ra tshebisana hore ke o kae mo tseleng ho hlokahalang teng, mohlomong more engineering work hore tsela e be safe, le mo hlokahalang hore ho ahiwe teng di bridge ra tshebisana le bona. Le even after dikotsi tse etsahalang hobane ra di-investigator dikotsi tse, ha ebe o fumaneha hore kotsi e bakilwe ke maemo wa tsela, re ba fa report o ba bontsha hore tseleng e so ho etsahala dikotsi hobane tsela ha ya loka kapa ho hlokahala ho be le di-guard rail kapa ke di-pothole kapa e ba eng. Re ba fa di-report tsone ba be wa di sebedisa he bona ho improve tsela ena. Hangata matsholo a mofuta ona Ntate Zwane ha se patuwe, ke nnete taba hore a tsepamisa be fela maikutlo dibakeng tse kgolo tsa naha ya Afrika Borwa, dibakeng tse nyane le yaneneng. Ana ona le matsholo a lona kapa meralo ya lona e kenyeletsang dibaka tse nyane tse kenyeletsang bo Ventere bo Winberg jwalo jwalo? Re ya dibakeng kaofela, diplaka tse nyane re di thola attention from now up to December, January tlabe di really busy. South Africa ena kaofela di pleke tseo tse nyane re ya le teng, whether ke ka baka la hore ditsela tsa teng ha di a loka kapa hobane re na le tsebo ya hore batho ha ba kganna mono ba kganna ka lebelo le leholo, re ya ka mono. So re tla information re fumanang hore re hloka ho intervene kae ka mabaka a feng. Nakong e fetileng le ile la bontsha ngongoreo ya lona ka bahlanka ba lona ba amohelang tjotjo mebileng. Le ba ruta jwang hona jwale ho netefatsa hore tabena ha se ntho e nepahetseng? Re ba ruta anti-corruption from ha ba kena college, ba rutiwa ka corruption hore ha ya loka jwang. And then le ha se ba ntse ba le mosebetsing ho ba na le campaign tsa anti-corruption awareness ba fumantshwang tsona. And then ha o etsahala he hore ba bang ba bona ba tlole molao ba tshwarwe, le yona eno ya thusa hore e ba etse hore ba hopole hore corruption ha ena molemo, ha e no batlela molemo wa letho. Jwale ha re shebe nakong e fetileng, ke hopola hantle mathwasong a selemo se fetileng ka mora kotsi e mpe e leng e etsahala mane provinseng ya Limpopo, lefapha e lile la bontsha le ngongoreile haholoholo ka diketsahalo tsa mebileng moo batho ba hlokahalang teng tse etsahalang mafelong a beke haholoholo mesong. Mme jwale ho a hlaloswa hape hore boholo ba batho ba amehang mona ke batjha bao ba bang ba bona ba senang mangolo a ho kganna ebile ba kganna ba le ka tlasa tshusumetso ya tahi. Tabe ke ngongoreo e kae? Ke ngongoreo e kgolo, ke ka lona baka le re buang ka hore even traffic officers tlamehile ba sebetse 24/7, meaning tlamehile ba bonahale mo ditseleng
24 hours a day, 7 days a week. Re bone hore up to 79% ya dikotsi di etsala ka weekend, Friday, Saturday and Sunday. Kotsi e ngata di etsala moo. So di-provinceng tse ding le bo masepaleng ba bang ha ba sebetse ka nakong, ba bang ba tjhaisa ka 4, ba bang ba sebetsang for masepala sale ba tjhaisa ka Labohlano. So khona re batla ho kenya lenaneo la hore matrafiki a bonahale a sebetsa 24/7 jwalo ka maponesa ba sebetsang same shift system e tshwanang le ya maponesa hore re kgone ho qoba ntho tsena. Ba bang ba tseba hore ra tseba hore ha re weekend ha hona matrafiki tseleng, so re batla ho tlosa ntho eno hore ba tsebe hore a dula a le teng matrafiki. And ka nako efeng kapa efeng o ka nne wa stopiwa and ho na le ditlamorao ha ebe o kganna o nwele kapa ka tlasa tshutshumeso ya tagi. Jwalo ka so le hlokometse Ntate Zwane hore ba bang ba bahlanka ba tjhaisa hore ntsane tsa bone tsane le netefatsa jwang hore tshebetso ya lona ke ntlafetseng haholoholo ha utluwa kamanong ya lona le tshebedisano mmoho ya lona le bo masepala ba fapaneng ka rona? Ya re sebetsa le bona ho plana our road safety campaigns, re plana le bona hore re deploya jwang maponesa neng kae. So ke tshebedisano mmoho e tileng re na le yona le di-province le bo masepala, empa those working conditions ne le tsona tse sitisang mane le mane, and mara di fumana attention. Re tlo ba le 24/7 shift system for matrafiki le ona country kaofela hore re kgone ho addressa tsona taba tse. Ha re kgutlele morao tabeng yane e amanang le ditaso, ana re ka re molaetsa wa naha kapa wa RTMC kapa wa lefapha la dipalangwang ha o soka o fihla ka tsela e nepahetseng ho baahi ba Afrika Borwa, ha ile mo ditaso ka mora dilemo tse ngata kana ho na le matsholo a mofuta ona, empa di ntse di hlokahala mebileng yana? No, di a fihla messages, di a fihla mo bathong, empa re na le batho hape o tla hopola re na le batho matswantle a leng teng ka melata o na le melata e leng teng ka hara naha le yona ba fihla mo ba na le culture ya bona from the country ba tswang ho yona. Ebe hape re na le o na le mikhukhu e ahiwang haufi le ditsela tse leng busy haholo. Ka mo R21 re bona ho na le thata ba ho na le di-warehouse tse ahuwang, so batho ba batla ho ya mono ho batla mosebetsi di-warehousing tsena ba thola sa ba ntse ba feta ka hara tsela. So ke ntho re tlamang ho dula re bua ka yona mehla le ka mehla hobane di-condition di a tjhentjha, and then thole hore batho ka baka la tshusumetso ya di-condition tse ba phelang ka tlasa tsona, sometimes ba ifumana ba tlameha ho etsa ntho tse sa tlamehang hore ba di etse mo ditseleng. Molaetsa wa hao ho baahi ba Afrika Borwa ka bohlokwa ba kgwedina? Molaetsa wa rona ke hore ha re ka sebedisana mmoho re le batho ba sebedisang ditsela, re le NGOs and NGOs, re ka kgona ho qoba taba ya dikotsi tse ngata mo ditseleng. Re hloka tshebedisano mmoho ka le bakganni ba taso le batho ba dikereke le ba di-community based organization ho ruta setjhaba sa rona hore tsela e sebediswa jwang ka tsela e nepahetseng. Ana le na le molaetsa o ikgethileng bakeng sa dikolo ho ntlafatsa matsholo a tsona dikolong? Dikolo di sebetsa le tsona haholo, hantle bekeng tse pedi tse fitileng na le di-debate tsa disekolo mo bana ba sekolo ne ba bua bona ka road safety hore ho hloka ho etswa jwang. So dikolo re sebetsa le tsona selemo kaofela. Ka lebaka leo ke le buile haholo ka nako ya hao Ntate Zwane. Danke.
Moe lenaneo la kajeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ho ona mona ho SABC 2 metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi ka Mantaha. O ka re ngolla ho Leihlo la Sechaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqephe la Facebook moo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube. Ho utlwa holo ka lenaneo le latelang, mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe kgotso.